नेवा तैगु सिना ज्याको चावन दकलय हापा दिल्लाका चतुर्दशी खुनु हनिगु नख थैगु गठामुगा नख ख थुनख वापी थुंका दकलेन हापा हनिगु चख खसा गठामुगा थुंका नेवा तैगु नख चख त स्वातु स्वानावै थुनखया त नेवा नखयान हापांगु नखन थाइस गुलस्या थुनखया त क्यामच नखन थागुया थुखुनु निसे बाजा थागु लाखे प्याखा हुलिगु प्याखा केनेगु जान सुरु जुइसा गुलस्या बक्सी विद्यान थुखुनु हेसेकेगु यै थकान थया तगुदु गठामोडियो जाने वास्तव जन सुरास जी वर्षभरि दक्षि भित्र पिंगो चरे महत्वपूर्ण क्यातो छौ जन छु गठामो चरे छौ छौ जन छु बल चरे छौ जन जन सिर चरे छौ जन पाँच चरे गठामो चरे त छु घण्टाकर्ना पनि थाई मोन थौन थाइरे छ राक्षस हो राक्षस त जना दुतु दिएका वा चाहिँ के अच्छा त्यो समझी सामान्य रूपमा के त अटे तर के सो लाग्यो गठामो गरे सब सो लाग्छ राक्षसी रुपे मुखु छम चाहिँ शैव धर्मावलम्बी व्यक्ति रुपका शैव स्वयं शिव रुपका या सुम भैरवी रुपे क्याममा हो महत्त्वपूर्ण चार खरगाडी उसको सिट गठामुगा खुनु सनीले त्वाया छासे दुवाटेन हापा कथि सु वा छाली छेला सोपा टुटी चुइका मिजम व मिसाम गठामुगा डेका थनिगु यै गठामुगा या त गुलिस्या घण्टाकर्ना राक्षस्य रुपे कैसा गुलिस्या ठुकिया त माड्य या त अधिमका कुमार कार्तिकेय रुपे न कागुया र त्यो जन्सु तीन त्रिभुवने प्रतीक स्वर्ग पृथ्वी पाताल फुक्कम पृथ्वी दको भगवान भगवान अवस्थित ज्यात्नु कुमार धिम चाहिँ गयो आज 5 वर्ष मुरुम बचको म त बिबेर चिमो स्तर छिम बिबेर म त गते गाडे नि म त गते म त जुन थिएन म त गते त्यस्तो तीन कुत्ते त्या से टोपिया दे मुला म पोहन खिन म के जग्गा बजे ला भइ गाडिया उते वह प्रतीक का उता उते खुते त नि उके सम्पूर्ण भार कुबी सुसु कुमार कार्तिकेय देवता तारकासुर त स्या त देवता फौज मुख्य सेनापति होगा वो जो भार कुबिया तो हिसाबमा वो चीज त नि जग के गठामुखिया द्या त दुख सुना आना वो गठा मोइता सु गठा मोहन रहेगा गठा मोहन थाई हैन गठा मोहन रहेगा कुमार कार्तिकेय मूर्ति सोलास गयोजी नाप्ने ग खाते मतलब लाज उता देवता म त बुइबे विभिन्न देवतासँग उता विभिन्न चिन विवाद नि यो मते गाउन बियाते गुया गाउँ भन्दा उ मनि म त मस्त मिटिला गाउँ थान बिहान जाट्ने नि अठेन दु कुमारी कार्तिकेय नाप्ने त नि गाउँ घाटहरुको उके घण्टा गर्न कारण बोका बात थनातम गठामुगा या त वा उनी गुन्ह छमेसित जोगी याना हाख पाका थौभेग जुंका छेक्कापटिक ओम शान्ति जय नेपाल आजु दे हाथैको नारा हाका जगाट फंक छगु यै ओम शान्ति जय नेपाल
धार्मिक मान्यता कथा थते जगात फंग छल थासा दक्षियंक देशे फुट प्रेत पिचास दुख बि मखुगु व देशे शान्ति कायम जुइगु मान्यता दु उम जोगिया त थोभेगते थौबजीवाला नका गठामुग ड्यने फेटुका खिप्त सातु साका खुशी एंका वा एंकिगु याई थते गथामुग या त वा एंके गुन्ह दुवाते थना तगु गथामुग या त ठीका नयाँ अंगु ह्यागु लिसे मिसते स लैच पागु चलन्दु यहाँ चाहिँ गथामुग चाहिँ वाइङ्गी बेला आज दियो हार गाइङ्गी फेरि रुपियाँ बिटकाइगयो तर थो चिज त चाहिँ नि अब राक्षस जनमानस राक्षस रुपियाँ थाहा हाल्दा त्यहाँ धार्मिक विद्वेष नेपाली दु वैष्णव धर्मावलम्बी हो शैव धर्मावलम्बी खत खतपट बापुका धान कोटा नपचान्छु बानासुर राज्यका बानासुर असुर ख बानासुर म्या जाने कृष्ण छैन उडाइयो उगेश बाबुजी बाबुजी उपलाजीले महादेव कुमारमा चाहिँ महादेव पछि उसै बानासुर म्या यिनको गुङ्गु चाहिँ कृष्ण गु छैन यिनको ख उही पछि चाहिँ कृष्ण बाबु चाहिँ आँखिले चाहिँ महादेव पछि त बुकिगा कुमारमा विष्णुमुनिगा वहाँ किन्नुको लागि त्यो भाउ भएछ महेश्वर जोर गाडे जोर भयो मुर्त जोर भयो वैष्णव जोर महेश्वर जोर गाडे ढुका महेश्वर जोर भयो चाहिँ त्रिकुटी त्यहाँ अब त्रिकुटी दु चाहिँ नि जोर चाहिँ ठुक्सँग भयो वो जोर त वैष्णव जोर बुकु हिसाब पुग्यो यहाँ वो त्रिकुटी त्यहाँ पिग्ने त्यहाँ जात्रै हाने नि बेसी सेवित मागितिर जात्रै हाने होइन तर थौकने अपया चुङ्गु सहरीकरण व आधुनिकीकरण ने कारण थटे कथामुग डेकेको परम्परा बुलोन हना उना चुङ्गु दो सोनिगले गाक्क बुमडुगु कारण थटे कथामुग डेके त मागु टी कठिन अभाव चुया चुङ्गु दो इधर नर्कटिपुटिन समस्या दु आयो अवस्था खाना व ढुङ्गा चाहिँ आजुन्न भचभच नापै पिन्छ यान चौपटी ख उहिले निरन्तरता दुई सभाले युवा पुस्ता न भटी चाहिँ जागरुक मुजु छैन खण्डे चौँडु आठुयो जागरुक न यामा झितो सांस्कृतिक पर्व ख उहिले चाहिँ मगटेमा रेसो चाहिँ झिस आटक चाहिँ ठिक निरन्तरता बेच्नु नर्कटी व्यवस्था झिस ठाउँ चाहिँ 8-10 वर्ष यहाँ झिथने लोकल एरिया झिस उपलब्ध जे चौँ ख आज जुजु होया चाहिँ आछो देशमा बिहानमा अवस्था होया ल नर्कट काटन आ जिमस ठो नर्कट चाहिँ ठुसी चाहिँ जिमस चाहिँ ठुके झिबलखु उपलब्ध होइन कौन काया झि पासमितको उना उयो मिलेन तर नर्कटी समस्या चाहिँ विगती वर्ष चाहिँ झन्डन विकराल रूपमा खण्डै चौँडु खाली जग्गा घन मरे आङ्गल नर्कट सुनाम असीमा आङ्गल लोक खाली जग्गा छे आङ्गल यसो कारण होइन नर्कटी समस्यालाई विगत 8 वर्ष ठुली ठाको छ यो वर्ष झनै ठाको पनि दिन्छ सुइचनौडु झनै ठाको पनि दिन्छ म सोच्या चौँडु मेमेगु नखच खले मिसते स बहुत उनीगु याइ थासा ठुगु नखबले मिजते स छेया पेखेर छसे वदुवाते बहुत उनीगु याइ
बहुते त बहुपाचा चोका बजी कचिगुल्ला छालाबा हेङ्वा बहुस्वा हाकु मुस्या गोजास्वा स्वातया देवा छपाचाका छेज सक्सिन उकी पुजिया ठुङ्का नोमोवासे दुवाते ओछसे वा एङ्के गुख एया पिने चुङ्गु लागा थासा मिजते सछेन छलिपाचाका छसे वा हेगु चलन्दु थटे बहुतया ओ छलिपाचाका वे थुङ्का मिजते स थथगु छेया मु थोका नया सोकी नकी ताना छे गुङ्ग मक थनेगु याई थटे नकी तागु सोकी नकिया त सत्तो रच व तमय द्य कठ कागु याइसा थटे नकी ताल थासा छे फुट पेट 50 दुहा मवेगु धार्मिक मान्यता दो थटे मु लुखा नकी ता थुङ्का अनली सुहे छे दुहा पिहा उनी मजु थैगु न जन विश्वास दो घटा गर्ने त विशेष आदर याग मोट छ वो घटा गर्न त सुइम जुल बो उइ मुखुलाई त न उइ त महत्त्वपूर्ण मेप्नो लागि त त्यो महत्त्वपूर्ण धेमर लुका देशी उन्नति आयो जे छु निर्माण आयो जे नुचले जीव मुख खाली बालगिले सिंगारीलाई पनि ख नि होला तर देशी उन्नति आयो लागि मरिक मगर त न ख नि उगिया चाहिँ बस्दा जन सुझ छे लुखा त्यो तिखुटी त हो थ्यांक यू घटा गर्न ठीक आया त्यो अच्छा मुन्टे मु थप घटा गर्न मयो साम ओरा श्रेष्ठ ठीक आ छत्यालो यदि 2 रुपैयाँ मुख बकासा राशेष रुपैयाँ त राशेष छन् मबिउ चीज जे दुका होला चाहिँ व घटा ठीक आ चाहिँ घटा मोर ठीक आ चाहिँ नै होमु नेकी उ बस्ते पावर त मी मोट वैष्णव बारी जिफु मेरो धर्म बिजुल अनुसार चाहिँ ठिरा जान्छु राशेष रुपैयाँ त्यो राशेष के थियो थियो म यम गाडी त्यो हिसाबमा ठिरा चाहिँ नि बामलको हिसाबमा ठु चन्दाल त चाहिँ त्यहाँ चिना वहाँ छ इंकी अरे वो चिंदा इंकी चुमला तो भी निका इंकी ना वो बिचे से बियानी बिसुनी मैं सब अब आके गात नहीं ये गात नहीं वो बिस्मती ये तो बिस्मती बायंकी ये तो संग मुले इंकी एले गठामुगा व बुंगदेया रटलिसे स्वापो दुगु कारण बुंगदेया जात्राको मचातले गठामुगा नख हने मजु थैगु संस्कृति बितेगु थापोदो फुक्करको गठामो पूजा गर्ने बुझाइ कर्णमा यो ठेकुया चो बुझाइ ओके मतलब छु न गठामो राक्षस मुखो अन जाने गठामो देवता रुपे का होइ कथा आ गरियो मतलब छेगा गरि खाग हे गरल हे छे खायो छे मोला अरे गगम गठा दियो छु ठामका ती कर्णमा यो देखि बेला गुत्र डकत कुत्र बिमतिया बिम सतरी नि सितिया जौतेरी त्यही खल वो गु दग त त्यही गु ख वो गठामो ख वो चाहिँ ओसु जुन चाहिँ गठामो वो दतले मेरा गणन गठामो स्वाद भयो अथे खोपेन एथे थ गुत्वाले ती कथि छाली सु छेला सोपातुती चुइका मेमे थासोया कलात्मक ढंग गठामुग थनिगु याई तगु गठामुग या त थिथि त्वाले चाहेका छथातया मंका कठ च्याकेगु याई मंका कठ गठामुग च्याकेगु श्वेत मनु त मो जुई हमेशा झ्यागुहे कठ हसा थुगु नख धैगु वापीगु नखलिसे स्वापु दुगु नख जुगुली सुयागु छे वापी ल्यदनिसा दिलागा चतुर्दशी खुनु थुगु नख हनि मखु थथे वापी ल्यदनि पिन्छ वापी कोचा थुंका गुनपुनी खुनु जक थुगु नख हनिगु याई वर्षया इले सिनाजा व्यस्त जुया छे सुचुपिचु या लिमलाना चुनेगु जुया छे व छे या जखया थिथि कथया ख्याबेगु ल मुनिगु लिसे थिथि कथया की त छे दुहा वया मनुते त दुख बिगु जुगनी थुगु दि खुनु सुचुपिचु यागु आजु ख थते छे व छे या जख फोर जुल थासा मनुते त रोग व्याधि लगे जुइगुनी थुगु नख हना सुचुपिचु यागु ख उखी थुगु नखया त धार्मिक सामाजिक लिसे थगु जखया वातावरण सुचुकुचु या मातेगु सन्देश बिगु कथा वैज्ञानिक मान्यता न दया व चंगुदो